Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya muallima Dawud 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Pagnintan usiku Allah subhanahu wa ta'ala liwanaganian sa mga pusutano nagu tawfik yan si arakatan wag yang kuto mga galabag ka mga pipiya yang kaya kapumagusaitan o imanto nagi pagampaganay kapumagusayatan o sagyang kuto miyaw na miyapakalang kaptano makapantag sagyang kuto hajj aya antap tanu sagyang kaiya kapumagusayatan ron na antano maswa agyang kuto ukit-ukit o di na mga galabag apang galabakan nagyang kuto ataw apag hajj kagay sutaw na aya suguan no agamatan wa Islam na daniyang pananggalabag agyang kuto agalabag na mapagana diyan daan languan tama nagalabag na aya kaketarot tupiron nagu aya kakuatan usagyang kuto abalas aimbagay wallahu subhanahu wa ta'ala na paganadtano wag yang kuto agalabag kaantano manggalabag sagyang kuto ukit kinisug unon wallahu subhanahu wa ta'ala naguso nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tano Husain agyang kaya mga aturan agyang kaya kapumagusaytan no agyang kaya pag-usayin tano na aya mga bandingan tano saya na langulanguan o mga bandingan mapapadalam sagyang kaya hajj nagu aya kitab pag-usar tano nagyang kutua kitab Fiqhul Muyassar ino tano aya miyapili a kitab kagi paman na so uslubian na malbud kakasabutiron o pumagusayron lagi da kan na paman na may ito agyang kutua sabutakan wagama nagumalbuda kakasabutan niron lango-languan na kebayaon mamakinag nagugyang kaiya kapumagusayatan noron na miyapakalang kaptan wad na price saya wad na price saya miyapakalang kapakan si kulang-ulanguan o mga bangsatan no si ipumakinag sa agyang kaiya live so paganay kebagan sa price na ayang bagaytan ron na 2,000 okay 2,000 so ikadua na ayang bagaytan ron na 1,500 na so ikatulwa pagkakuha na ayang bagaytan ron na 1,000 na pilitan ron pansambagan tanong sa 500 okay sa din sa paman na mag-interestado pagandad niya nagyang kaiya paman na kapumagusaytan ayaw to kita kakakuwairan nun na kailangan na gira di tano di mamagusay oras di tano di mag-live na kikumentiran sungaraniran kagyutod nito sa paman na present siran okay present siran sagyang kuto kapag maginagatan nagu kailangan na kalaikiran kisiriran nagyang kaiya video tano kaan lumangkap si kung mga bangsa tano paman na kebayaon mamakinag mga padrupan na andun ni kapakapasad ka no mamagusay
na ipagpustakan sa mga pakaisa miya kalibul-buda mga pakaisa na suka bayaon sumbag na nakapagaya i-commentian sa baba o di na paman na i-private message yara ka nagyang ko to answer yan kagiro tanong pili agyang ko to paman na pagkataban tanong sa agyang kaya premyo why nasa kano mga bangsakan na sisaya mga pagariakan na insyaallah nakapagay panmambu betadan tanwaya sa bitikan paman na ang tanong katago isa interest agyang ko to kapaganda tanong nakapagaya ikidia tanong agyang ko to lagi dagyang ko to amya pakalakap tanong sa online pili ako ra kano mangusa ka talo kataw taman sa paman na bagantano sa permiyo wa insyaallah biidnillah gyang kaya kapag usaya tanong na ayad na antap tanong saya na paman na di tanong disuwasuat si ko Allah subhanahu wa ta'ala mabaluya apad si ko mga amal tanwa mga pipiya pamanian na malaibalas ay magayrakutan wa Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan amori iman to panagawi yawmul isnin na isa ni ko mga gawi ayam ya panutulo na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagawi ipuro o mga malaikat sa mga amal o mga tao. O to ipanikiran. Ipanikiran nagyang ko to amal. Wanto na imiyang galabakatan wa mga tao na ipanikiran o to sa puro na miya kapia-pia paman na sa paman na amal tano nagyang ko to di tano di kapaganada si ikwagamatan wa Islam. Ay man to mapumagusay tano nagyang ko to paman na Kitabul Hajj. Paman na mga bandingan sa giyang kuto hajj nagyang kaya kapag-usaya tanuron na aya paminto aniya na paganay na fi muqaddimatil hajj wa fihi masail aya paganay nagyang kuto ang mga pamakasan so mga ulama nagi paman na ukitiran sa giyang kuto adida di kapag-usaya si iko paman na ilmu paman na pakisabutan niran daan si iko mga tao wanto na ipag-usay niran to paman na kailangan naman buto kaantano sabuta naguantano katago isa interest sa giyang kutwa kapagandad tano natigo mga ulama agyang kaya muqaddimatul hajj na adna maandar saya o di na matatago saya mga mas'ala aya paganay mas'ala kekuatano nagyang kutwa fi ta'rifil hajj anto na maana agyang kaya hajj si ikuluga agu sa syara pamana si ikuluga Arabia agu gyang kuto paman na maana niya sa syara ay ikadua mas'ala na hukmul hajj wa fadlihi anto na ikukumanu hajj nagu anto na paman na kapakalalabinian anto na ikukuman yan nagu anto na ikapakalalabinian ay katalo matatago sa giyang kaya pumagusayin tano ay katalo katan miya kapya bismillah panganinta di din na miya kasing isang tatangina ay katalo mas'ala pumagusayin tano nagyang ko to ating mga ulama hal yajibul hajju fil umri akthara min marra ino gyang ko tuwa paman nakipapaliugatan o hajj iku mga tao na bakulawan niya gyang ko tuwa paman na isa antaa ka paman na madua matluwag gyang ko tuwa kipapaliugat na gyang ko tuwa mga tao padung tanong no padung tanong yo kapag padung tanong ben ay kapata mas'ala ku say tanong na syurutul hajj anto na mga syarat agyang kaya paman na terun al hajj ay say niya paman na paganda din tan wagyang kaya mga syarat ini syarat wagamatan wa Islam sa agyang kutwa tao akubaya mag-hajj why pada pena mas'ala aku say tanong nagyang kutwa mas'ala hukmul umrati wa adillatu dhalik anto na man ikukuman umrah
Tanu dan tanu ka adna pembetuan sa haj na adna pembetuan sa umrah. Lagi ang kutua umrah na antunay kukumanian. Balagi du kukuman lagi ang kutua haj anta ka adna ka pakam bibidairan. Naguan tunay dalil agi ang kutua paman na umrah na pedanan sa agi ang kutu suguan rakatan wagamatan wa Islam. Ayam mulimpu sana kusay tanu nagi ang kutua mawaqitul haji wal umrah. Antunay paman na oras agi ang kutua ka penggelebakatanu sagi ang kutua haj gugi ang kutua umrah. Dudan tan wagi ang kutua paganay a mas'ala. Mialo yung mga ulama sagi ang kaiya kitab Afiqhul Muyassar fi ta'rifil hajj antu na meaning. Antu na maana agi ang kaiya hajj sa lugha. So mga ulama natigiran na al-hajj fil lugati al-qasd. Ayakuna maana niyan nagi ang kutua antap. Al-qasd antap aya mana na napaman na gyang kutua kapag haj ka na mapanini at ka gyang kutua paman na simba apang galabakan ka kauto yuti tigu mga ulama al-hajj fil lugha al-qasd sisa syara na tigu mga ulama at-ta'abbudu lillahi bi ada'il manasik fi makanin makhsusin fi waqtin makhsusin ala ma jaa fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ginang kunso di kasuasuata si iku Allah. Kauto. Ay mana nakapsimba tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Gulalan sa giyang kutua mga galabak, mga ritual. Apaman na mi'alo yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukit-ukit giyang kutua haj. Ay kailangan si era katano na di tanu mada sa giyang kutua paman na kiniukit tanon o di na kiyang galabakaw no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agi paman na isa pa na manini at tanu sa agiyang kaya kapugusay at tanu kaan tanu maswa agiyang kutua paman na kiyang galabakaon unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigo mga ulama adi tanu disuasuatan suwallah gulalan sa agiyang kutua mga galabak fi makanin makhsus sa agiyang kutua darpa amapapanto. Kutua na darpa iyan. Aya darpa agiyang kutua paman na penggalabakan tanu sa agiyang kutua paman na mga galabak ay susugura ka tanu agama aginan suhaj nagyang kaya Makkah al-Mukarramah. O agyang kaya Makkah al-Mukarramah nagina ni darpa yan. Di ko pa kayo batano paman na kuha sa pedadarpa. At kita nuwa paman nagyang kaya Makkah na kaya paman na tanto kumada kalatausan na isibaitan wagyang kutua darpa. Di ko pa kay. Kagi paman na fi makanin makhsus. Mapapanto agyang kutu darpa yan. Uway. Fi waktin makhsus nagupaman nagyang kutua oras yan na mapapantupan. Nagyang kutua oras yan na mapapanto. Apaman na inalo yung wagamatan wa Islam nagyang kutua oras yan. Di ko pa kayo ba kagira wati kita paman na egira oras sa haj na madakalasutaw. Na ino mga day ko pa kaya magadya ko sa iku Ramadan. Amo ko pa ko mamusa Arapa. Nagumabita ko mamusa Musdalifah ako sa Mina. Paman na sumibay ka sa oras aliw sa giyang kutua paman na oras ay inibigay wagamatan o Islam. Di ko pa kay. Kaya giyang kaya paman na simbay niya matatendu sudar pa yan na matatendu mambu agiyang kutua oras yan. Ala ma jaa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nagugyang kutua paman na kapenggelebakatan o sa giyang kutua paman na mga galebak na susay apaman na kiyang gelebakaon unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay amana na sunabitan wa Muhammad na miyagi haram sa kaniya sa mikat. Na paman naging utua kaya pag-ihram yan na si iko paman na ikasiyaw si iko Dhul Hijjah na miyukub sa Arapa. Na paman na tumiyalugal is kaniya masa Muzdalifah o di na paman na sa Mina. Na rumiyuntar sunabitan wa Muhammad na mituwap. Nagito paman na kailangan nagito ikapenggilabakatan ron. Di ka pa kayo batano paman na sibay sa galabak. Apaman na tigitano agi kalabudian. Nagito ka penggelebakatan ro. Di ka pa kay. Kailangan na lang ulang wana simba na aya ka penggelebakatan ron. Nasa din sa kiyang gelebakaw no nabitan wa Muhammad. Nagito mambu ipaman na pagkapenggelebakatan ron. Ay maana napupasyon tano si iko paman na kabaya o agamatan wa Islam. Kanaba tano pembaya-baya ayagyang kay agama Islam. Di ka pa kayo ba tano pembaya-baya iswagamatan wa Islam. Kapaman nasa katano pasyunot tano si ikuagamatan wa Islam
So kini tulad nu Nabi tanwa Muhammad. So kaya gelebakaw nu Nabi tanwa Muhammad. Api ato na simba nagyuto mambu ika penggelebakatan ron. Di kapagayo ba swaga may pakapes yunot tano. Apaman natig tano agi ka kelebu di sira katano. Napaman yan agi ka penggelebakatan ko simba. Di yuto kapagay. Away. Yuto maanaw hajj agi ko tu alawga agu sa syara. Seitanuk man tumugalin sa giyang kaiya mas'ala at-thaniya, ikadua mas'ala. Atigu mga ulama hukmul hajji wa fadluhu. Antunay kukuma na giyang kutuwa hajj, nagu antunay paman na kalbihan yan. Antunay paman na bala sa imbagay rakatan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Enutan to penggilebaka. Enutan paman na penggestuwa so tamo ko tano, agu enutan to paman na prasain tano giyang kutuwa paman na mga ginawa tano. Anto na besi paman na papadalaman saya wallahu subhanahu wa ta'ala abalas. Naguan to na ipaman na kekuatan urun naguna ang mga tao sa giyang kuto ka penggelebakatan ron. Na kailangan na sabut danwanan kagina ni ipunguyatan si iku mga ginawa tano. Agina ni paman na pagabagay ra katano sa beger o di na paman na bubaya sa giyang kuto paman na kapenggelebakatan sa giyang kuto hajj. Ayam ya turu mga ulama ako kuman na giyang kuto hajj. نتيجنا الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العدام لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Tigu mga ulama ayaku kumanagiang kutu hajj natanudan tanwa tigian kagiang kana na hajj na pedanan sagiang kutu mga rukun wagamatan wa Islam. So mga rukun wagamatan wa Islam pagaluin unabitan wa Muhammad agun so mga ulama alima na isaw nagyang kana na hajj. Naman apaman na batian tanu tigu nabitan wa Muhammad bunyal Islamu ala khams. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa saumu Ramadan wa hajju baitillahi al-haram liman istata ilaihi sabila. Kau tu ikalima rukun wagamatan wa Islam agi ang kaya hajj. Sama tu naisay ni importante ya paganda din tano. Agu paman na kabubayaan tano agi ang kuto paman na kapaganda da tanuron. Away. Nagu isanan paliugat wagamatan wa Islam paman yan na ini paliugat yan si arakatan wa mga mukmin, mga tao. Aya dalil nagi ang kuto akatru Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Ali Imran ayat ika siyaw pulo agu pito. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala amataan udina suwallah na ini paliugat yan si iku mga tao. Kautu walillahi ala nas. Ini paliugat wallahu subhanahu wa ta'ala si iku mga tao, mga manusia. Hijjul baiti man istata ilaihi sabila. Agyang kutu kanaikiran udina kapag hajiran sa Baitullah. Kau tu dia kau tu ati kita nuah paman na makan maksus dar pa mapapantu na paman na inalu say wallahu subhanahu wa ta'ala tindu yan dan atiyan na hijjul baiti agian kau tu paman na agian kau tu ati kita nuah swalla na ini paliugat yan si iku mga tao agian kau tu kanaik sa Baitullah si iku tao makagaga udi na paman na makagaga usagian kau tu okitun. Kau tu paman na isa asyarat keluitan ubu amay nagyang kutu kapakagagaw o mga tao agu paman na gausiran nagyang kutu paman na mapenggeswiran agu gyang kutu mga pad paman na penggelebakan sa gyang kutu paman na kapag haji. Ini sumpah tu Allah subhanahu wa ta'ala atigyan na satawa ungkir niyan waman kafar satawa ungkir niyan agyang kutu mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala namataan na suwallahu subhanahu wa ta'ala na kawasa si iku mga kaadanian. Kau tu. Ayamana naupunta no ungkira di tanong paratian nagyang kutu paman na mga suguan rakatan wa agamatan wa Islam udi na mga suguan rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala agiti paman na kamapian tan wa mga tao abatad no ungkir na suwallahu subhanahu wa ta'ala na kawasa si iku mga kaadanian. Ayamana na di tanong kailangan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayatunu dan tanong nasakatan wa mga tao, mga oripan niyan, mga manusia na ayatan kailangan su Allah subhanahu wa ta'ala. Inuman kailangan na dito di merasa-rasay.
Inuman na kailangan na pupasyunod tano dun si iku Allah. Kasakatan ni maka kailangan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan tano agian ko tuwa paman na limo, rila, o di na agian ko tuwa paman na limo rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala gugian ko tuwa rila yan, nagugian ko tuwa paman na kasusuat yan, masuat rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala kagiad na mas sa mga pagarya ay palabangetan sa iko mga kubur, ad na masana paguyagantan wallahu subhanahu wa ta'ala timuntan yan. Adna masana pemagitungan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga galabakatano naan upama kuditano kabubayan wallah naguditano limuon wallah guditano rilan wallahu subhanahu wa ta'ala nakepasangan tano sa giyang kutua mas akakum agiyang kutua paman nakapemagitungan katan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikadua dalil katur wallahu subhanahu wa ta'ala nasa suratu Al-Baqarah ayat aika magatos agus yaw pulu agunam. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ayat mana ini? Na tigu Allah at tarutupani wagiang kutu kapag haj agus kapag umrah arku Allah subhanahu wa ta'ala. Kautu. Ayat ka pengelebagatan usagiang kutu haj. Nagu ayat ka pengelebagatan usagiang kutu umrah naraku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat mana mga pagariakan na ikhlas aka pengelebagatan ron. Kenapa paman na aya ka penggelebakatan ron na para sa iko mga tao? O di na para sa iko paman na mga tao amara ni sa rakatan o di na anto na sana saba pa ka penggelebakatan ron. Kagi paman na languan agalebak na andid ni andid ni kapukas o nagyang ko to ikhlas si iko Allah para bu si iko Allah nagyang ko to galebak apin gelebakan adad na bangkar o kekuaguna lagu paman na di kau nembelasan wallahu subhanahu wa ta'ala. Di kau nembelasan wallahu subhanahu wa ta'ala. Sama nuto na dua dalil ami alwitano sa Quran apaman nagyang kutua haj na aya kukuman yan nagyang kutua ipapaliugat si erakatano ang mga tao. Ipapaliugat si erakatano ang mga manusia agyang kutua paman na kapag haj tano. Siku mga hadithu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inaluin yan si iku hadithu Ibn Umar radiyallahu anhuma marfu'an atigyan na bunyal islamu ala khams wa dhakara minha al-hajj. Piya nagumbala yatigu Nabi tanwa Muhammad su Islam. Ayamanan yan na pimbalan su Islam, biyali su Islam maagama saad na mga pulausian na mialo yung Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ika 5 apulaos wagamatan wa Islam na su hajj. So gina ni paman na mala o di na mala dalil karina paman na suhaj na isa nan sa iku mga rukun wagamatan wa Islam. Tigu mga ulama awaqad ajma'at al-ummatu ala wujubi al-hajj ala al-mustati marratan wahidatan fil umr. Mayaumpung agiang kaya ummah sa katanwaya paman na umatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam udina miyay sa agiang kaya umat amataan agiang kutu hajj na aya kukuman yan na paliugat obligado si ikutaw ang makagagawn sa makay sa isabu si ikutanda ya umur yan. So tanda ya umur ka paman na waya mapugumur ka sa dunia na 50 ragon 40 ragon 60 ragon na makay sa arka paman na makay sa agiang ko to aki papaliugatan raka waga matano Islam sa agiang ko to hajj. O yutoy paman na yutoy petuan ng mga ulama tigiran na hajjatul Islam. Yang ko to pagampaganaya kapag hajj ka nagyutoy paman na sasakatan raka agama agugiang ko to petuan sa hajjatul Islam. Agyutoy paliugat siya raka. O pamako baga din na paman na pelalakaw peruman nagyutoy ko to petuan na tigiran sa tataw ayamanan yan na mga sunnaw to hajj apaman nakapanggalabakang kaun. Anto na kapakalalabianan. Natigo mga ulama ami alin sa agyang kutua mga hadithu Nabi tanwa Muhammad agyang kutua kapakalalabi agyang kutua hajj sa tanto kumada kala hadith inaloy Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayapagan na ya hadith akaloy tanong agyang kutua hadithu Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Atigu Nabi tanwa Muhammad al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah.
Ayaman nagiang ka iya hadithu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam apaman na penutul no Abu Hurairah atigia na sudua a umrah odi na so pagletan no dua umrah so pagletan no dua umrah kafaratul lima bainahuma nagiang ko tua pagletanian na paman na iprilaun wallahu subhanahu wa ta'ala agiang ko tua paman na mian dusa agiang ko tua tau ayaman na nagiang ka iya umrah na ketutungian nagumap pagkadaian nagupkelalasian nagiang ko tua mga dusatan masyaallah dia mana niya na miyak apiyap-piyap saya galbak nagusiabutan wagi ang kaya paman na umrah na isay niya paman na galbak au galbak kau tahu agu paman na maintain niyan lalayon niya nagiang ko tua di niya nung dikang galbak ka nasadin sagiang ko tua kilit sagiang ko tua dua umrah niyan nagito din mambu ikapnasa wallahu subhanahu wa ta'ala sagiang ko tua dusa sagiang ko tua tahu masyaallah rizkian tanu wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga tamu ka halal apaman na di tanu di manggesto sagiang ko tua kasusuat terkatan wallahu subhanahu wa ta'ala kasusuat tanu si wallahu subhanahu wa ta'ala ini sumpah tunu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atigi nagiang ko tua haj amabrur haj upama tiarima wallahu subhanahu wa ta'ala nadadna tigu Nabi tanwa Muhammad abalasyan inunta na susuruga wallahu subhanahu wa ta'ala Allahu akbar paman na upun sutaw na giang ko tu akang gelebakan niyan sa giang ko tu akapag haj kaya lalakaw niyan kaya gustuan niyan sa giang ko tu atamukian nagukia rasaya niyan sa giang ko tu paman na ginawa niyan na paman na giang ko tu kaya paghajian kaya tarimaun wallahu subhanahu wa ta'ala nadad na imbalasun wallahu subhanahu wa ta'ala inunta sa surga yan panganintan no si wallahu subhanahu wa ta'ala agiang ko tua maka ninian nagupaman na agiang ko tua miyay pusod na miya maghaj na tiarima wallahu subhanahu wa ta'ala agiang ko tu kaya pa maghajiran way ikadua hadith akaturo Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam natiga naman hajja lillah falam yarfuth walam yafsuk raja'a kayawmi waladatu ummuhu ayaman na ini agiang kaya katero Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sadin siya tao dan yan paman na kelaro anta agiang kaya tao na makasusultiya sa mga dato agus sa mga bai ayaman na sadin sa dato nagusadin sa bai maghaj lumalakaw agiang ko tu akia lalakaw niya naguyang ko tu akia paghajian narak wallahu subhanahu wa ta'ala ikhlas tulabus si wallahu subhanahu wa ta'ala nagugiang ko tuwa paman na kaya lalakaw niyan na dan niya na mabata lagiang ko tuwa hajian mana na das kanya na pamakay ada niya na paman na tekura sukaruman niyan upama ko sira ni lumyalakaw walam yafsuk aguda makang gelebek sa kadustaan raja'a kayawmi waladatu ummuhu na makapmelingan nagiang ko tuwa tao apaman na inimpida niya nagiang ko tuwa hajian kayawmi waladatu ummuhu makapmelingan sa kanya sa giang ko tuwa darpayan sa lagid na giyang kuto agaw lagid kini giyang kuto agaw apaman yan na kinimbo at ano na giyang kuto ina yan ayaman na giyang kaya katuro Nabi tanwa Muhammad na upun sutaw na maghaj apaman na giyang kuto kaya pagajian na piananggilan yan na giyang kuto lang ulangwan usay apa makabatal sa giyang kuto apaman na kaya lalakaw niyan na yaimbulasun wallahu subhanahu wa ta'ala na freelance kaniyan sa lagid na giyang kuto apaman nagaw iya kinimbo at ano na iyan katawan tano aswatan ada ba niyan dusa benam ya si matano pama ayaw kinimbo at anam ya dusa da na paman na mga kinayaw to agiyang kaiya paman na haj na miya kalal abalas ay imbulasun wallahu subhanahu wa ta'ala mialipin wallahu subhanahu wa ta'ala sa suratu al-Baqarah أتينا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أي ما نجينا يقتر والله سبحانه وتعالى نسوات تجين سحج نبمنا أشهر معلومات adna mga ulan-ulan yan aki pakapapanto gitu tigtano kagiya apaman na suhaj na adna orasyan di ko pa kayo batano no liyo sa tawat tigu Allah subhanahu wa ta'ala makapagihram roo ayamana na makaniyat udi na paman na lumalakaw fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj dada baru kapamakaya tigu nabi ta tigu Allah subhanahu wa ta'ala ayamana na da baru
paman na kapamakayo di na di ka pa kayo banga kebuta agian ko tu akaromangka kagi paman na agian ko tu paman na di tu papakain wallahu subhanahu wa ta'ala wala fusuk naguda baru kandir waka penanggilan ubakaru di makanggelebek sama ngagelebek amanga kadustaan amanga adusa wala jidala guda baru kapepawala sagian ko tu paman na kialala kawagian ko tu atau yang kaya jidal namalutan Husain ay sad na ya paman na pagkabinasa nagu pagkaanti o nagu kitiu ba sagian ko tu atau aplalakaw andin ni paman na kaya taguro agian ko tu atau kaya pa kau mayroon sagian ko tu paman na darpa o di na sa Makkah o di na sa Madina na di ro di makapapawala mga tao agu paman na masa kepakaya masa sisiran sa paman na Arafah masa sisiran sa Muzdalifah kepakaya masa sisiran sa Mina o di na sagian ko tu paman na Baitullah na di sila ro di makapapawala isa ini paman na penanggilan o tao agian ka iya kapapawala o di na kapakala sa ko suara apaman na di kapaka sisembeg o mga tao sa katero ay sa ini apaman na di kabaya waga matano Islam na paganan tanwaya apaman na sabutan tanu agian ka iya paman na kapawala kan jidal kan dibati na isa sa paraya waga matano Islam sagian ko tu masa apaman na di tanu di kang gelebaka sagian ko tu mga hajj tanu na napananggil ang tanuanan tigo mga ulama apaman nagian ko tu inali tanu agian ko tu apaman na dua hadis Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagu supaman na salakausan na mga hadis inali Nabi tanu Muhammad sama nutu natantu kumadakal apaman na kalbihan inali Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamapian amapapadalam sagi ang kaya haji na napaman na saya aloy agi ang kaya paman na mualif sagi ang kaya kitab na ino kapugusembu o paman na mga ulamatan wagi ang kunto ang mga kalabihan hadith inali Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama nuto namiya pasaddan wagi ang kunto masala ikadua agi ng sukukuman agi ang kunto haji nagugyang kunto kapakalalabinian inalitan wagi ang kunto akatiro Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-Imran agu sa suratu Al-Baqarah nagu inalitan wagian ko tu paman na hadis Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam samia kalitan ron sa dua hadis aya mas'ala ikatlo aya mas'ala ikatlo natigo mga ulama hal yajibu al-hajj fil umri akthara min marra pirabs paman na kipapaliugatan ko taos paman na pirabs agian ko to pirabs agian ko tu akipa paliugatan o haji iku mga tao ino sa itanwaya paman na maratan fil umr makay sa ini si iku paman na tendaya umur ino sa yung mga ulama atira na la yajibul hajju fil umri illa maratan wahidan kanaba atigia na may papaliugat agian ko tu haji iku tendayo kawiyaguyag inunta na makay sa isa kauto makay sa isanan sagian ko tu paman na tendaya umur wa ma zada ala dhalika fahuwa tatawu nagian ko tu adi undi kang gelebaka utaw apurumanan yan udi nagian ko tu ami peguman yanon na aya ko nakukumanan na natigo mga ulama na tataw aya mana na sunnah kau tu paman na agian ko tu mga tao lalayo nagian ko tu kaplalakawiran dira di kapaghaj na aya dira ni manggelebak nagian ko tu paman na kababaliyo niya na sunnah kana bagian ko tu kapapalayo niya na paliugat si katano aya dalilan nagyang ko tu hadith mi alayhi ku hadith Abu Hurairah radhiyallahu an amataan ko na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pitruyan atigana ayyuhan nas qad farada Allahu alaykumul hajj fahujju faqala rajulun akulli amin ya Rasulullah faqala law qultu na'am lawajabat wa lamma istata'tum ayaman nagyang kaya hadith nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam datigan na hay mga tao tialwan Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao sa giyang kutuamasan yan at tigan na sabang benar ini paliugat rakanu Allah subhanahu wa ta'ala giyang kutu hajj na paghajgan wa tigu Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutu suguan amr ayaman naging kutu akigiraw Nabi tanu Muhammad paghajgan na obligado si ko mga muslim obligado si ko mga mu'min agyang kutu paman nakapaghajiran adi nga sa katawa mama
Sagian kutu apa kan sagian kutu akia pananan Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sakata wa ma tigan akul li amin ya Rasulullah. Yang kana na paman nakipapali ugatan sir kami yang kana na haji. Ba umananan saragun naman lagi yang kutu paman na pakai sagian kutu mama atigan na ubanan yang kana nakipapali ugatan sagian kana na haji. Umananan saragun na kailangan na makapag-hajj kami. Natigo Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am lawajabat. Upama ko gyang ko tuwa mama nasimbag sa kanya no Nabi tanwa Muhammad na gumiraw sa kanya na na'am lawajabat. Namataan nakipaliugat si iko mga tawag yang ko tuwa paman na umanragun na makapaghajiran wala masata'tum na dinyo tukuga tigo Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gyang kaya paman na hadith inalitano na saya ng mga ulama. Kailangan sa giyang kutuwa pumakinag na paman na sabutan niya na giyang kutuwa paman na diteron agiyang kutuwa paman na ditero. Di ka pa kayo ba paman na pagisa ka din. Lagi da giyang kaya sa katawa mama amini sa si Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ining karayaw mga ulama. At tigira na giyang kaya lagi din na di dumadait agu paman na marata ulaula sa giyang kutuwa paman na ditero apaman na dapat makapasad tero na dikat ditero apa kay sekad oy kapaman tigo Nabi tan gyang kaya hadith na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dan yang sembeg gyang kaya mama sagyang ko tu apaman na kay siya si Nabi tan wa Muhammad tama samia katalunian paman na matero si Nabi tan wa Muhammad akul li amin ya Rasulullah gyang kana na paman na kipapaliugatan si ko hajj uba uman din na saragun nadas kanya sembagaw Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau pa ako simbagian apa man yan na naam nakipaliugat siya katanwa gyang ko to hadja uman din saragun dari tanu kega kagi piray muslim sang kaya dunia nakuinta nga man upama barakatadud ni amini paliugat siya gyang ko to paman na uman saragun dari tanu kega tigo Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa kekuatan waguna aku sebut tanu sa gyang kaya haj nagyang ko gyang kaya hadith na suhaj na makaisaysanan si ikot tendaya umur. Makaisaysanan si ikot tendaya umur. Ikadua dalil agyang kaya haj na marratan fil umr. Makaisaysabu si ikot paman na tendaya umur. Nasukun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yahuz ba'da hijrati ila al-Madinah illa hajjatan wahidan. Naskanian apaman na nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadas kanian makapag-hajj si ko paman na uriano kaya paghijran yan kaya tugalin yan sa Madinah al-Munawwara enunta na miya kay sa hajj kauto so kung sunabitan wa Muhammad nagyang kauto kaya tugalin yan sa Madinah kaya pakauman yan sa Madinah na ayabu kaya paghajjan na miya kay sa damaga na pa madua damaga na pa yamanan yan na ikatalo. Yang kaya haj na paman na si ko pagampaganay kini paliugatan nun si ko mga tao na ya pagampaganay asyug Nabi tanwa Muhammad amabaloy auluan o mga mu'min sa giyang kuto masanian na su Abu Bakar As-Siddiq sakanya ni pagampaganay paman na sugu no Nabi tanwa Muhammad udi ko kalipat su Abu Bakar As-Siddiq yang kuto ay kadua nagyuto paman na lumalakaw su Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agi penutul ng mga ulama tano apaman na sunabitan wa Muhammad na miya kay sa kanyan makapajag yang kutua paman na orian agyang kuto kaya tugalin yan sa Madinah al-Munawwara nasukon sa mga ulama tano nagyang kuto ba miya timu agyang kutua paman na pamikiraniran ala anna al-hajj la yajibu ala al-mustati ila marratan wahidan nagyang kaya hajj na ayaki papaliugatan yan sa agyang kutua tawa makagagawon na marratan wahidan na makaisaysanan may paliugat sa giyang kutu ataw tigo mga ulama kailangan gitunudan tano wa alayhi an yubadira bi adaihi kailangan na tigo mga ulama panambutaw tawag yang kutu akitunay niyanon kanggalabakan yan wa alayhi an yubadir panambutan yan nagupaman na giyang kutu atigitan wa paman na gagaan ini nagyang kutu paman na ke kanggel bakan yanun idza tahaqqaqat syurutuhu amay ka matantu si kutaw agyang kutaw mga syarat yan kalitan ubo agyang kaya syarat apaman na isa syarat wa gamatano Islam sa agyang kutaw taw
Amay kamakuang kalang unagiang ko tuwa syarat, agiang ko tuwa paman na haj, natigo mga ulama ay kailangan si ikutaw, nagyang ko tuwa paman na kasambutan yanon. Waya'tamu bi ta'khirihi li ghairi udhrin, na kedusa sotaw. Kedusa sotaw, amay kapaman na pakaurian yan nagyang ko tuwa paman na kilalakaw niyan o di nakanggelbekan yan sa agiang ko tuwa haj, amay mambuka daaban yan udhr. Daaban yan udra, dami susugat na udhr, kanabab kesakit, kanaba miyalokas, kapaman yan na pananabu nagyang ko tuwa lawasian, nagutatamu kon sa kanian, na paman na des kanian lalakaw, kapaman na titibubaan yan nagyang ko tuwa paman na din yan no nakasembuta, na kedusa ati mga ulama. Kau tu ada masa kadusa no mga tao, apaman yan na miatan turun nagyang ko tuwa mga syarat. Ada aban yan udr, nagitinudan tanwa mala, apaman na suhaj, na kailangan nagyang ko tuwa paman nakapenambutaon o tao, apaman na nudu nagyang ko tuwa mga syarat, kaudi niya no to sambuta, nagudi niya no tong gagaani, na madudusas kaniya natigo mga ulama, amay kada ami susugat na udar. Kalau itano buagyang ko to anto na udar, pagaluin tano pansi ko miyangaw na pausayan tano, apadyagyang ko to udar, nagyang ko tuwa kasasakit, nagugyang ko tuwa kalolokas, apaman na dikagagyang ko tuwa tao, agyang ko tuwa paman na kapalalakaw niyan. Tigo Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjalu ila al-hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Ayaman nagyang kaya katuro Nabi tanwa Muhammad, natige na sambutan niyo sa kanwa mga tao, sa kanwa mga manusia, na sambutan niyo agyang kutuwa kang gelebaka sa agyang kutuwa hajj. Kagi su isar kanu, udi na so isar kanu atigo Nabi tanwa Muhammad na dinya nakatawan wanto na kisugaton. O di na paman na mapenggulaulan niya. Di tanu mabukatawan. Kapakayaman to napipi aginawang ka adna peraka na paman na pakasalon waragun na baga din miya sakit. Kau to eno suwaga matanwa Islam na yad na kabayayan na paman na sembuto na giyang koto akapagad giyang koto ataw. Kapakayaman to paman na mabegerkapan nanik saragun na kesakit ka. O di na eman to na paman na adna kakakapta na kaatamuk apaman na mapenggesung ka nanik saragun na kapakaya baga din miya bangkarap. Kapag may pikirkan at tiga na ino ka nisimbri ako, nabagad na yaman na niyan, may abang karap, may alapin sa diyan kung ito paman na kapendegang ka. Kau to. Ino kailangan natin kung mga ulama, o di na sunabitan wa Muhammad na tiga na ta'ajjalu ila al-hajj. Panambutan yung wagyang ka na hajj, kamataan na suisar ka no na din niya nakapenggeran to na ginawa niyan, wanto na ikisugat to na paman na mga balamban, o di na anto na ikisugat to na mga awidaakan. So giti kung mga ulama, akin wayra na dalil o di na paman na ba si haniran sa giyang ko tuwa paman na kailangan na may kamakwa utaw agiyang ko tuwa surut agiyang ko tuwa hajj na mapenambutian kakedu sa udis kanian lalakaw. Miya panutulupan sa giyang ko tuwa pada mga hadith apaman na tigo nabitan wa Muhammad man istata al hajj falam yahuj falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Tanudan tanwagiyang kaya hadith nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atige na sataw makagagaga adna gausian sagiang ko tuwa paman nakapaghaj nadas kanian lalakaw adna gausian na paman adna tamukian nagupaman na mabegragian ko tuwa lawasian nadas kanian lalakaw kagi paman na tiakhirian paman na tigitan wa piakaurian yan nagiang ko tuwa kaplalakaw niyan tigunabitan wa Muhammad falyamut nakapantagan sa kanian nakapatay na pembaya-baya atigian o ayakabayayan na Yahudi anta aka ayakabayayan na Nasrani. Ayaman na miya kaliw si huwagamatan wa Islam. Upus kaniya nakapantagi yakapatay, sagya ko to ada niya nakalalakaw adna tamukiya nagumakagaga napmaya-bayas kaniyan o Yahudi anta aka Nasrani. Isa ini paman na dalil o mga ulama ati na ikakakapir o tawag yan ko to adin niya digatuba sagyan ko to akapagad. Masyaallah. Kaya to kawan tanwa di kepakayaw bay ni paman na indirainon. Nagu paman na di kepakayaw bay ni pakauri agyang kaya paman na kapenggelebekatan sa agyang ko to hajj. Pero man ang tanubo paman na an sumanap si ko mga mga pamikiran tanwa agyang kaya katiro nabi tanwa Muhammad. Atiga naman istata al hajj falam yahuj falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Sa tawat tigo nabi tanwa Muhammad pagkagaga dudu nagyang ko tuwa mga syarat miya tanto si iku ginawan niya nagyang ko tuwa syarat apaman nakapaghaj na deskan yan lalakaw da paghaj na tigo nabi tanwa Muhammad apaman na pembaya-baya sa gyang ko tuwa paman nakapatay niyan
o Yahudi anta akas kanian na Nasrani at tigunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agi na ni katulwa masala apaman na inalo yung mga ulama sa giyang kaiya paman na kitabiran. Si tanong man tumugalin sa giyang kaiya al-mas'ala ar-rabi'ah. Mas'ala ikapat agi na sa mga syurutul hajj, mga syarat agiyang kutu hajj. Pagalo yung tanong kagi ad na mga syarat agiyang kaiya hajj. Nakataya si matatago sa agiyang kaiya mas'ala ikapat. Uway. So mga bangsami paman na si ipumakinig sa giyang kaya online na o kabay ay wagyang ko to price na comment ni wagyang ko to mga ngaranyo sa giyang kaya paman na live tano kaanta no katukawi 1 to 92 paman na mananabnar sa giyang kaya kapo magusaitan way subuso mga ngaranyo way so mga ngaranyo ay pa na mapiya dap kisiri wagyang kaya kapo magusaitan na ay mas'ala ikapat. Ay mas'ala ikapat keuluitan sama na yan miyakalokot tanod. Agyan nga pugusin tanong mas'ala na tamang buaya sa ikanama mas'ala. Surutul hajj. Giyay sa mga syarat agyan ko to kapag hajj. Tanodan tanong piya-piya agyan ka iyapaman na mga syarat yan. Kabubud na iyapaman agyan kaya mga syarat na paglin matatagusi kung maginawa tanong. Na di tanong malalakaw. Naubatan din masugat agyan kung ito hadith Nabi tanwa Muhammad putay tanwa Yahudi at putay tanwa Nasrani Kristiyan at Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya kay importante agyan kaya ka pumagusaya tanwa sa agyan kaya paman na mga syarat mga syarat. Tigo mga ulama ayus syaratul yujubil hajji khamsatu syurut. May sasyarat at tigin sa giyang kutua kipapaliguatan sa giyang kutua kapag hajja giyang kutua 5 asyarat. May tubuwa yaw. May tubuwa giyang kaya paman na 5 asyarat. Tano dan tano. Ay paganayro na tigong mga ulama na al-Islam. Giyang kutua kababaloy tanwa mga Muslim. Ay manan ay agama tano na Islam. So alhamdulillah kapala-palay tano mga Muslim. Sama na ito na miyak watan wag giyang kutua paganay asyarat yan. Giyang kutua kababaloy tanwa mga Muslim. Tigo mga ulama adimi papaturay agudimi papaliugat agyang kutu hajj alal kafir si iku mga kafir. So mga sarwang, so mga Yahudi, so mga Kristiyan o di na anton asa na agama basta di Muslim na knabon ipapaliugat agyang kutu hajj. Wala yasihu minhu nagudi ketarima agyang kutu hajj agyang kutu kafir. Ayaman niya nawad na kafir atatamukan. Natinan ako natampang ako Ayaman niya na minggus tumamuna lumyalakaw. Nalangon ugalabag panggalabag sa agyan ko to hajj na pinggalabag yan ugay na kanaba sa kanyan Muslim na di katarima agyan ko to ayaman na niyan na hajj yan lian al-Islam syartun li sihhati al-ibadah kagimata na tigo mga ulama agyan ko to kababalo utawa Muslim na isa syaratanan wagamatan Islam sa agyan ko to kap katarima agyan ko to mga simbatan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kaya man na niyan na mga Muslim tano nasa din sa penggalabakan tanwa simba adi tanu di suat-suat pepakaran ni si Allah subhanahu wa ta'ala na terima anu tu Allah subhanahu wa ta'ala. So mga sarwang napi galabakiran na mapia di tanu siran ketuan sagiang utu akan galabag sa mapia sagiang kaya paman na mga milyonaryo ron apaman na kepakaya simintu niran sa mga karsada apaman na disiran nimbal sa mga hospital disiran dimbol sa yaman na niya na mga pakay languno paman na mga galabak ang mga pipiya adikan guna no mga tao na ayadi kiran na kaudina dikiran kambula si wallahu subhanahu wa ta'ala nakagi disiran Muslim nasa katano ya mga Muslim na minsan pa napaman niya na adna mga galabak ang mga ito ang mga pipiya kapasad tano ugay na bulasan tano ron wallahu subhanahu wa ta'ala kagigyan ko to Islam so kababaliw tano mga Muslim na isa na syarat sa giyang kutua paman na kapkatarima sa giyang kutua simbol si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ginay paganera syarat to. Sama na to na alhamdulillah ka makukuwatan wa giyang kutua paganera syarat pagalintano mga Muslim. Ikadua na al-akal. Giyang kuto so mapia pamikiran. Ayaman na niya na sumasabot sa tao. Anto na ipakaliw saya nagiyang kutua pambetengan. Alhamdulillah kapag lintano ad na pamikiran tanong mapi. Sama no to nagyang kaya syarat ay kadua na matatagupin si kumaginawa tanong mapi agyang ko to pamikiran tanong. Tigong mga ulama ayapagan ay kadua asyarat nagyang ko to pamikiran.
fala yajibu al-hajju 'ala al-majnun wa la yasihu minhu fi hali jununihi. Na dia tinggi nami papali uga tagiang ko tu akapaga jagiang ko tu apmetengan. Tegitan wa malelewat. Mabebeteng. Wala yasihu minhu fi hali jununi nami kagiang ko tu apmetengan. Na lumala kau sekania na maghaji sagiang ko tu amasa ka betengaun na di penteriman wallahu subhanahu wa ta'ala giang ko tu hajian. Kagi betengan. Dinia nama pemikiran lagi yang ko tu penggelebakan yan. Tegitan wa malelewat. Ma ada saginawa. Dinia nak katawa lagi yang ko tu mga galabak apeng galabakan yan. Tigo mga ulama agiang kanan na akal pamikiran na syaratanan sagiang kutu kababaloy utawa kapapaturayan kapapaliugatan. Lianna al-aqla syaratun litaklif. Pamana su akal mapia na syaratanan sagiang kutu paman na kababaloy utawa mukallaf. Ayamanan yan na kapapaliugatan. Suatu yang supembetengan nakanabas kanian maapad sagiang kutu mga tawa papaliugatan. Wa marfu'un anhu al-qalam nagu inipuruun wallahu subhanahu wa ta'ala giang kutu pansum. Taman sa di makatanod. Ugay na adnap betengan na pagatanod. Upama ugiang kutu akapakatanod diyan na ini nakalalakaw na terimaan wallahu subhanahu wa ta'ala giang kutu haja nagu paman nakurik giang kutu haja. Adnap betengan na pagatanod. Seko kabubali kami sa iligan adna mga seringan nami paman na kulu-gulu na giang kutu betengian. Paman na gira maulugo na din makatatanod kepakaya di mamuliat di mangilelay sa puro di niya nakatawa na giang kutu penggelebakan yan. Uwe ada paman na mas pagatanod paman na kekondisyon na giang kutu akalian. Yuti tigo mga ulama atigyan na hatta taman sa di makatanod na giang kutu betengan. Miano yung Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giang kutu hadith yan apian utul Ali radhiyallahu an amatang ko na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitaruyan atigyan na rufi al-qalamu an thalath anin naimi hatta yastaykid wa anin sabi hatta yablugh wa anil majnuni hatta yufiq. Tigo Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini puro agiang ko tuwa pansum sa giyang kaya telo mga tao. Yang kaya telo mga tao na unggil bagsiran sa kadustan sa giyang ko tuwa masa apaman na giyang ko tuwa masa apaman na katatago kira na giyang kaya mga udher na di sira na kedusa. Paganero na tigo Nabi tanwa Muhammad na giyang ko tuwa tuturugan taman sa di makanaw. Giyang ko tuwa tuturugan na taman sa di makanaw na ini puro na giyang ko tuwa pansum. Ay lagi dia no paman na matatendu sa mga waktu sambayang. Na paman na tiurug ka sa giyang kutu paman na masa miyaw maagiang kutu waktu maghrib. Ayang kaya pakanaw ka na waktu Aisha. Nada nga madusa sa giyang kutu paman nada nga kapakasambayang kagi tuturug ka sa giyang kutu masa. Ada nga mamutibi ba? Ada nga mamutibi ba giyang kutu paman na katuturugan ka. Kenapa giyang kutu paman na di mangituturugan o di na paman nakatawan niya din ako magani sumaw waktu maghrib nami turug oy amay ka paman nagyang uto paman nakiyat turugar ka nadagad din paman tibubaan na ayak ya pakanaw ka na waktu Aisha na miya kaliwag yang uto waktu maghrib natgi paman na hadith dalil sa paman na gyang uto tuturugan na taman sa di makanaw na paman na kanabas kanya nakapapa turay o di na paman na kanaba kapapaliugati. Kedua, natigo mga ulama so may tuawata taman sa di kabaligan. So may tuawata na taman sa di kabaligan na paman na maapadepan sa giyang kutu rufi al-qalam. Ikatalo na giyang kutu atigitan wa anil majnun hatta yufiq. Giyang kutu betengan taman sa di makatanon. Na siya pantano di na tanaw dan tanaw giyang kaya katero Nabi tanwa Muhammad paman na rufi al-qalamu an thalath. Ini puro agiang kutu pansum sa giyang kaya telo paganero na giyang kutu tuturugan taman sa di makanaw giyang kutu may tawata taman sa di kabaligan ikatelo na giyang kutu majnun betengan maliliwat taman sa diskanian makatanon. Sama nutuan alhamdulillah kagiang kaya ikadua syarat na supamikiran na matatago sira katanog. Sama nutuan kaya duan tanuro dino. Ay mananiya na mag-Islam tano ay agama tano na Islam nagupaman na matataguro katanop nagyang kuto mapia pamikiran. Aya ikatelo asyarat na albulug yang kuto paman na tigitan wa kaya baligan. Sumama
na mga tuo sa paman na kaya baligan sa kanyan tigo mga ulama agyan ko to paganero nagyan ko to tuon sa kanyan na mga baribun sa agyan ko to paman na mga private paman na lawasihan agyan ko to kuan tuon na baribun padero nagyan ko to tigtano paman na tetaginop ano ni ka tetaginop yan alumiro nagyan ko to maputi arugu na yaman na niya na kaya baligan din to si mausik ko mga bai nagyan ko to tigtano Macau mau nagyan ko to bisitan yan nagyan ko to atigitan wal haid anda ni paman na kapakaw mo nagyan ko to haid na paman na kaya baligan din nagyan ko to abay adna mga tuos nagyan kana na albulog na tigo mga ulama adimi papaliugat suhaj nagyan ko to may to awata pala yajibul hajju ala sabi sumay to awata na diun mi papaliugat nagyan ko to kapag haji kagigyan ko to may to awata na kanaba pa na maapad sa gyan ko to ahlut taklif ayaman niyan na mga tawa papaliugatan wallahu subhanahu wa ta'ala sama no to na so junun so kababeteng agugyan ko to paman na kababaloy utawa may to awata ada kabaligi na pakaliusiran sa gyan ko to min ahli taklif ayaman niyan nakapapaturayan wa marfu'un anhu alqalam napad sa gyan ko to enalitan o kagi hadith rufi al-qalamu an thalath apaman na mini puro kira nagyan ko to pansum hatta yablug taman sa di kabaligan nagyan ko to tao yang ko to tigtan wa yadalil nagyan ko to hadith lil hadith al-madi paman na miyaw saytan wa hadith rufi al-qalamu an thalath okay dati ko mga ulama gitunudan tano api apan su may to awata ada kabaligi na kanaba kapapaliugot sa haj okay dati ko mga ulama na upama kugyan ko to may to awata na maghaj fahajjuhu sahih na kuri kagyan ko to hajjian ko to ay man benar din ko di ka papaturayan okay na amay ka maghaj agyan ko to awata kagyan adna mga lukas amalay tabok adna katon tanwa mga milyonaryo kapakaya paman na ibterbiyan niya si kuwata yan natigyan na paman na wata kulay na lumalakaw tanong na dakabaligi kapakaya ibu ide dia na peturagun ide dia na waluragun na paman na piyakaw no tiyan sa gyan ko to kaplalakaw niya adna katon ayaman na niyan na so mga milyonaryo siya nakatano o di nagyan ko to mga kawasa na pupakalalakaw nira nagyan ko to mga wateran pupakaunot nira sa nagyan ko to paman nakaplalakaw na adna paman na miya nga sisimakan nun paman na miya mga wata ada kabaligya paman na di sinan di mamaghaj tigo mga ulama agyan ko to may to awata na upama kulong malakaw maghaj nagyan ko to kaya paghajian na kore kadno to kore kagyan ko to haj okay dati kong mga ulama nawayan lahu waliyu idha lam yakun mumayzan amay kagyan ko to awata na din niya sasabot na gyan ko to paman na kaya lalakaw niyan gair mumayzu paman na wata kagidi bida-bida sukang bubawata adna wata sumasabot api apan dakabaligi na adna tiraw na kaw nakatawan niya no to ada paman na wata paman na din niya sasabot na gyan ko to paman na penggelebekan niyan na gyan ko to wata di sumasabot na aya makapniat sa gyan ko to kaplalakaw niya na so noksyan aya pa makapniat sa gyan ko to ayaman na niya nakaplalakaw niya na gyan ko to noksyan aya mana nawad na wata ka paman na may to na gyan ko to paman nakaplalakaw niya na sakay pniat noksyan at gyan kaya wata na pagkanot na kan sa aya plalakaw niya na haja gyan ko to plalakaw niya sama no to na so mga noksyan makapniat sa gyan ko to kaplalakaw niyan amay mga suwata na mumayiz sumasabot at natiraw na kaon na ayaman na niyan na sebutan niyan nagukatawan niyan na sa kanyan ni makapniat sa gyan ko to paman na ginawa niyan lirop na tigo mga ulama na wala yakfi an hajjatil islam na diuto pakatarotop sa gyan ko to hajjatul islam paman na pagalwin tanong kagiya so haj na makaisaysa si ko tanda yung umur kagidas kaniyang pan kabaligi das kaniyang pan nakabaligi na dito pa katarotop apaman na o kabaligas kaniyan paman na miya kalalakaw sa gyan ko to apaman na kay to yan ided kababali na may tawata na o pamako kabaligan na makapaghaj kaniyan makapaghaj kaniyan puruman pakalalakaw kaniyan puruman tigo mga ulama dito pa katarotop sa gyan ko to apaman na hajjatul islam bila khilafin bayna ahli ilm apaman na gina ni usayanon o paman na mga ulama amampunay sa ilmo ayam ya panutul sa hadith o Ibn Abbas radhiyallahu anhuma na adeng ko na sakata wa bae adeng ko na sakata wa bae amiyonot sa gyan ko to kaya paghaju nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Aya ito nga mga ulama sa giyang ko kaya lalakaw unabitan wa Muhammad kaya paggadyan sa giyang ko paman na aragun paman na lumiyalakaw sunabitan wa Muhammad na sobra sumagatos ngibu mga tao. Allahu a'lam, uli ko karibat. Sobra sumagatos ngibu apaman na miyunot si kunabitan wa Muhammad lagi dagyan ko amiyakaw nuton agugyan ko mga tawa tiala bukiran sunabitan wa Muhammad sa giyang ko apaman na giyang ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ko asa katawa bai rafa'at sabiyan na ini puro yan nagyang ko may tawata. Paman na kinaya ini inon yan pa na mini puro kamay tuwi niya wata, di ba? Kau pamako paman na wano ragun na dito numan mi puro na ba ipna paman na ba iyagyan ko ini puro yan nagyang ko may tawata. Yang ko ini puro niya nun faqalat ya Rasulullah ali hada hajj kaya tigin Rasulullah sugu Allah yang kaya paman na ibabayawak na may tawata ad na hajjian udi na paman na kaya lumalakaw sa hajj natigo nabitan wa Muhammad qala na'am walaki ajr o yatigo nabitan wa Muhammad kaya lumalakaw agyan na may tawata kaya maghajj agyan na may tawata walaki ajr naguad na balas kaw na kilukus oto masya Allah ay mana nagyang utwa mga lukas pipirakan agyan ni paman na kapugusaya tanuro na paman na malaki kuha ni wabalas sagiyan ko to paman na kapakalalakawan ni sagiyan ko to mga watayo wa kaganyop man gusto nagumiya kapiyapiyaw to paman na ipterbias iku mga wata agyan ko to kapakauno tatanuron na paman na kilera nagyang ko to kala iarga waga matano Islam nagupaman na kilera nagyang ko to paman na kaysa sa mga Muslim nagupaman na kuswaira nagyang ko to paman na karg nagyang ko to paman na mapambetad mga tao sa alungan na mori kagito duman enutano to mbubangala sa maputi apaman na gyang ko to paman na kapupuro-purong tano sa gyang ko to isadar pa natigo mga ulama makaibara to sa gyang ko to mas kapag uyagatan wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang ko to wata sumasabut na paman na gyang ko to kapakaw no taw nuluksiyan nakapikirian na tinagiyub sa agama Islam na dalawa na ya amapi agama agi paman yan na miya kada-kada ang mga tao sumusuldun ay agamayran na su Islam na miya kapiyapianan apaman na ifterbiyatan si ikong mga watatan si mamusi ikong mga tawa ayaw manan yan na makagigugon walutan udah na pinaga atau ko na tunay ni pragaw na kupman nah tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam simbagyan agyang ko to bubay atigyan na uway yang na natigyan nakakapta nakawata na ad natigyan na hajian udi nakapakaya maghaj nagu bagyan nakaagyang ko to balas ikadua hadith nagyang ko to tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuma sabiin hajja thumma balag fa alayhi hajjatun ukhra wa ayyuma 'abdin hajja thumma 'ataq fa alayhi hajjatun ukhra ayaman nagyang kaya katuro nabitan wa Muhammad dalil pnay sagyang ko may tawatap kapakaya maghaj natiga na sadin sawata ayyuma sabin sadin sawata atigo nabitan wa Muhammad alumya lakaw uriya nagyang ko kaya paghajian na kaya baligan uriya nagyang ko kaya paghajian na kaya baligan fa alayhi hajjatun ukhra na ipapaliw gato nagyang ko kapakapaghajian peruman kauto fa alayhi hajjatun ukhra sada pa man atigo nabitan wa Muhammad sa uripan ayaman na niyan natawa kami milikan o di na mababalo yung uripan amiyag haj urian yan na miya kamaradika mimbulit man na mapiataw fa alayhi hajjatun ukhra nalagi dia na mambu kailangan o di na mipapaliw gato nagyang ko kapakapaghajian peruman kauto paman na suwata alumya lakaw nakuri kad nagyang ko paman na hajian nagumbala so nagyang ko aloksya na miyakaw nuton nagugyang ko paman na kailangan na andun ni kakabaligiron nagyang ko makapaghaj kaniya na pero man nalagi dia naman buhagyang ko paman na gyang ko oripan sama nuto nagyang ko ikatalo na sisira katanopan nakapaman na piya nga babaligan tano langon sama nuto na kaya tuluan tanoron anto nagyang kaya ikapatag kaya ikalima na
Tigo mga ulama ay ika pata syarat nagyang ko tu al-hurriya, gyang ko tu kapaka maradika, gyang ko tu kababali ka mapi ataw. Kenapa ka uripan. Alhamdulillah kapaman na sumanga muslim sagi yang kaya masa nada ketunun de uripan. Da apaman na barakatan makapaguripan. Apaman na langun mapi ataw sumanga muslim sagi yang kaya masa tanu. Tigo mga ulama afala yajibul hajju ala al-abd. Suwati gyang suuripan na kanabo numi papaliuga tagiang ko tu haji. Basta uripan si kumasa Rasulullah gusupaman na miya katulu-tuluga masa na adna mga tao mga uripan na mga muslim. Ay lagi din na subilal, di ba? Subilal na ira punutulong subilal radhiyallahu an na paman aya ka punutulaw na isas kaniya na uripan si kumasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya miya ka maradi kaon na su Abu Bakar As-Siddiq. Nakauto. Tigo mga ulama suuripan na diyo na may papaliuga tagiang kuto haj. Liannahu mamlukun la yamliku shay'an kagiyos kanya na kami milikan. Adna maka mimilikon nagudis kanya na pagkamilik sa tamukian. Basta uripan ngaso tamukian na tamuko hiuripan nun. Di pagkakuasa tamu ka mabaniya na mapsarili. Okay da tigo mga ulama na amay ka maghajagyang ko to uripan nalagid nagyang ko to may tuwa wata akuri kagyang ko to hajian way kuri kagyang ko to hajian in kana bi idni saydihi amay mambuka gyang ko to amya kaudas sagyang ko to akuri penon agu kabay agyang ko to akuri pun ay man aniya natigyan sagyang ko to uripan niya na paghaj ka kagi paman nabigan akan sakad na tigan sa lauda parwa makapaghaj ka amay ka maka iiu gagyang ko to akuri penon nakuri kagyang ko to hajian. So mga ulama na miyatim wagyang kuto ako kumaniran. Sabas tawa mamluk paman na tawa uripan idha hajja fi hali rikhi sagyang kuto paman na kababaliw niya na uripan na lumalakaw sa kanyan na thumma a'taka fali hajjatul Islam na mabaliw sa kanyan na mapi ataw mapakamaradi kaya na ginawa niyan na kailangan na makapagad sa kanyan puruman. Sama no to nagyang kaiya paman na usayan sagyang kaiya paman na abad nalagid mo usayan sa giyang kutuwa paman na may tawata kailangan na paman na andun ni kapaka sumay tawata nakabaligan na gusto mamuso oripan na makapiataw muli ang maradika nagyang kutuwa yaman na niya na pakalalakaw sira na peruman amalagid niya sa usayan. Tigo mga ulama idha wajada ila dhalika sabila amay mambu kapaman nagyang kutuwa paman na kaya baliw niya na mapiataw miya maradika sa kanyan na adun na paman na sapat o di na paman na kompleto mapanggusto niyan o di na makagugas kaniyan sa giyang kuto kaplalakaw niyan. Wala yajisu anu mahajja fi hali rikihi na paman na giyang kuto kaya panay kadiyan kaya paghadyan sa giyang kuto masa oripan sa kaniyan pan na diyo tuwat tigo mga ulama pagkatarotop sa giyang kuto paman na betuan tanong sa hajjatul Islam kagi sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paman na mialwin yan sa giyang kuto miyangaw na hadith na mialwitan wa ayyuma abdin hajja thumma atak fa alay hajjatun ukhra sa din sa uripan miyaghaj urian yan na miyakamaradikas kanyan na kailangan yan din natigo nabitan wa Muhammad makalalakaw sa kanyan puruman uli na makapaghaj puruman sama no to nagyang kaiyapat syarat na paglinsisi ko mga ginawatan bagay na Islam ikadua na bulog ikatlo nagyang kuto paman na akal na ikapat nagyang kaiya paman al-hurriya sama no to nalangun tanong maradika si itano sagyang kaiya paman na ikalima bener saya tanong maaran sagyang kaya al-istitaa kapakagugah bener saya tanong maaran sagyang kaya paman na ika alima asyarat paman na suwaga may Islam na udi makumpleto agyang kaya lima na kanaba ka kapapaliugat sagyang kaiya paman na kapaghaj. Aya dalil sagyang kaya al-istitaa kapakaguguga nagyang kuto katero unabitan wa Muhammad katero Allah subhanahu wa ta'ala sa paman na suratu Ali Imran na tiga na walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila. So Allah subhanahu wa ta'ala na ipapaliwat yan sa mga manusia agyang kuto paman na kapag hajiran sa Baitullah si ikutawa maka gugugaon maka gagaos sa giyang kutwa okiton giyang kutwa paman na okito kita giyang kutwa kapag giyang kutwa tao sama no to lagi dalil sa giyang kutwa ikalim asyarata su istita
Tigo mga ulama, pamakin dengan wag yang kaya paman na usaya no mga ulama o. Pagairul mustati'i malian, giyang kuto di pagagaga sa tamok. Ay mana nada apirakian. Di paka taruto pagyang kuto apirakian, di angkana la yamliku zada yakfi wa yakfi man ya'uluhu. Agyang kuto atawa di makagaga sa paman na tamok, da apaman na tamukian, maplutuyan, apaman na kasusukudan, naguda penapaman na mapenggesun yan si iku pamilyan yan. Kagi dua mananan. Ugad ng paman na miya kakuwasa tamok. Na malalakaw ka na da akibuga kasi iku pamilya nga. Kailangan, nagyang utuwa pirak amatitimu ka, na paman na sakto o di na paman na pagkatarotop sir ka, nagupaman na kubuga ka na kompenso, pamilyang ka, ama penggeswiran sa gyang kutuwa masa awatang kakiran. Udi nagyang kutuwa masa katatagu ka sa gyang kutuwa darpa pamanna gyang ka Makkah al-Mukarramah. Anta agatigo mga ulama adin yan magaguga gyang kutuwa rahila, gyang kutuwa pagedaan apamanna pagedaan yan sa gyang kutuwa kapakauman yan sa Makkah agu gyang kutuwa kapelingan yan. Kauto. Sa gyang kaya masa na miyati mo agyang kaya paman na pagedaan sa agyang kaya tamok agi paman na pumasa ka sa tikit na yaki pamasang kaon na pirak way si kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magusumya ka tundugun agu paman agyang kaya miya ka piraragun nad na mga tao sa agyang kana na malilibda sa mamlaka nakakuda na ila kailangan na paman nad na kuda ka sa agyang kuto paman na kasungka sa agyang kana na darpa Makkah al-Mukarramah. Anta agatigo mga ulama di makagaga sa lawas. Ay di pagagaga nagyang kuto lawas yan. Biangka na shaykhan paman na ay betadian na miyalukas kanyan. Shaykhan kabiran miyalukas sa tigitano. Anta maridan udina kesakit. Nagyang kuto ka sa sakit yan. La yatamakkanu minar rukubi wa tahmil masyaqqa safar. Nadini yan kagagyang kuto apaman nakapagedaan sa gyang kuto pagedaan yan upama ko kuda. Nadini yan magagyang kuto apaman nakakuda yan o di nagyang kuto atigitano apaman na pagedatan wataw sa pelin kagyang kaya darpatano na mawatan sa gyang kana na mamlaka gyang kaya tigitano Makkah. Nadin ka kagagyang kuto apaman nakapageda ka sa gyang kuto pelin o di nagyang kuto ading ka pakatutugalin wa tahmilu masyaqqa safar nagukergenang ka sa gyang kuto apaman nakaplaylayag ka. O di atigo mga ulama nagyang kuto apaman na kana tariqu ila al-hajj gyang kuto alalan sa gyang kuto apaman nakasungka sa Makkah ghairu amin na paman na kanaba lumilintad kanaba lumilintad sa gyang kaya paman na masa pagaluin tano nagi sumasa apaman yan nandida kala sumanga tulisan sa gyang kanana paman na darpa apaman na ipumanagad sa gyang kuto kasungka sa Makkah sigum yangaw na naad na mga kuta o turok. Paman lagi kaya mga tulisan na kanabay ni miyang bagua paman na si isa kaya masa tanong. Adin din na mga tulisan si kumasa o miyang unaan tanwa mga ulama agusto paman na masa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada mga tawa di sila ni magayan sa gyang kuto mga lalan. Paman o sumagad ikaw na tulisan kairan. Oy, o sumagad ikaw na tulisan kay anuran. Anta katigo mga ulama aad na may susugat kumagingada waba panyakit. Panyakit. Agyang kaya paman nakapkesugat o darpa panyakit nakanabi ni miya bagua sibu sa gyang kaya masatan wa tigitanwa so miya gedagyang kaya corona. Amay ka paman nagyang kuto darpa apaman na isugod ka udi nagyang kaya no Makkah al-Mukarramah na dun nagyang kuto panyakit na paman na sama no to nababagang ka agama tano Islam sa uzar. So alhamdulillah agyang kuto paman na okay to kita gyang kaya paman na makatutandingan sa gyang kaya paman udi nagyang kaya mga dato sa mamlaka nagyang kuto kini bagua gyang kuto COVID na inran niranda nagyang kuto mga tawa pelawi udi na pumagad sa kagigi paman na pupasudan nira nagyang kaya paman na matatago sa gyang kaya kita mga ulama. Udi atigo mga ulama na susala kauron mimma yakhafu al-hajju ma'ahu ala nafsi wa malihi agyang kuto paman na mga pangalang apaman na ikil ko tawag yang ko tuwa ginawa niyan o di nagyang ko tuwa tamok yan agyang ko tuwa paman na kikilakan ka kung ginawang ka nagyang ko tuwa paman na kababaliw ka paman na lokas di ka makagaga o di nagyang ko tuwa paman na ubabidlad na mga sakit paman na usumo ka sa agyang ko tuwa darpa na kesakit kaon anta ka ikalak ka nagyang ko tuwa tamok ka
paman na lagi dagyan ko tatigtan wa mga tulisan ko tao turok na bayaran benakabina sa yagyan ko tuwa tamuka fa innahu la yajibu alai al-hajj hatta yastati lagyan ko tuwa lagi dutu paman na inaluitano na upama ko maadno to sa gyang ko tuwa darpa o di na matatago to si ikotaw na di yun mapipapalinggo tagyan ko tuwa kapagajian taman sa paman na di makapiagyang ko tuwa betad taman sa di makapiagyang ko tuwa betad. So Allah subhanahu wa ta'ala na ayakatero yan na la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. So Allah subhanahu wa ta'ala na daa ini paliugat yan sa ikutaw, sa iku ginawa inunta nagyang ko to keganyan. Inunta nagyang ko to keganyan. Malutalo dan dum kata ko na yung doon makapter. Oh. Masya Allah. Malutalo relax. Yan naman yun doon ang mga kapin yun. Ano yung supaan yun? Huwag ano masapaan. Balasan wallahu subhanahu wa ta'ala kaya mga bangsa tano si pumakin ng sagyang kaya live gyang ko tuwa kabasa tano kagiya upama ko kabayay wag yang ko ta price tano na present kano comment kano na surat nyo sa sungaran niyo antano mabatya uwan please nang tano din nakatoro na riyan gawa ko ini makasusurat sa mala. Repair ka na kuwan. Kumanda lagi na kuwan. Pero gini problema mo di makakuan. Nah, sumpatan tano. Yang ko tuwa mi aloy tano na siyo to makapantag si ko mga dato. Yang ko tuwa mi aloy tano gusto mga bai. Adam pa na istita mapapanto para busi ko mga bai. Adna istita para busi ko mga bai. Uway, paman na adna bai adna tamukyan. Nagupaman na kondisyon sulawas yan. Uway nada mahram yan. Agi paman na pagusayin tano. Sabutan waya piya kagi madagala pagay si saya. Oy, madagala pagay si saya. Adna mga bangsatan wa private message pigisira nagyang ko to antunay kerswa o ba iya paman na daa mahramian. Daa mahramian sa gyang ko to kaplalakaon yan na antunay usayanon o mga ulama tano. Oy. Kung tanong si ikwalla sabutan no piya kagi importante ay masala. Yang ko to istitaa atigitano paman na kapagaga o mga bai mga tao na para si kung mga bai nagyang kuta ujudul mahrami alladhi yurafiquha fi safar al-hajj. Kailangan na sa mga bai na adna mahramiran agyang kuta mahram na kunutan yan subay. Nagupaman na mipagpada yan sa agyang kuta masa di sirani malaya-laya gudi nagyang kuta tigitan wa kaplalakawiran. لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم. Kagimataan adi kepakai yang ko to kaplaylayag sa haj udi na susala kauron api andin susubae malagi du sa haj anta ka adna dar pa sungwanian na basta ada mahramian na di kepakai si ubay wa pakalalakawa. Kailangan nasabutan wa mga datu. Apaman na su agama Islam na tantunian ko inarga su mga bai. Paman na di benar ubaso paman na su Islam na subain ada arga yanon. Isad na teludan yung mga bai, mga bangsami, o di na mga bubayami. Apaman na ayataman na kiyasya parakan waga matan wa Islam na digan mira na pagkalalakaon, enunta na kaiskurtangan wa mahram. Enunta na masisiapkan o paman na mga karumaniyo, mga luksyo, mga pagarinyo, mga wataiyo, apaman na
kunutang kanwiran. Why? Di kapagayat tigu mga ulama, agyang kutua kaplalaka, agyang kutua bai. Malagi du haj anta aka, salakaw ro na darpa inunta na adna mahramian. Aya dalil lagi yang kutua katru nabitan wa Muhammad, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira safaran yakunu 3 ayyam fasa'idan illa wa ma'a abuha aw ibnuha aw zawjuha aw akhuha aw dhu mahramin minha. Aya mana yang aya katru nabitan wa Muhammad na tigena di dama patot. O di na di kepakai si ikubai. Aba imam bu apaman na pangingim benaran yan suwallah. Paparatian yan suwallah agus alungan na mauri. Agyang kutu aba iya mga paparatian si ikuwallah agus alungan na mauri. Abas kaniyan malayalayag sa kaplayalayag. Apaman nagyang kutu kaplayalayag yan. Nakalawan na nagyang kutu talugawi. Anta aga paman na kasubraan. Talugawi anta aga kasubraan. Illa inunta atigu nabitan wa Muhammad nagyang kutu abai sagyang kutu akaplaylayag yan akaplaylayag amati na inang pedaian nagyang kutu amaian kutu suama yan ipagana ya mahramu bai au ibnuha anta aka suwata yan agiti pagaunuton au zawjuha ikatlo nagyang kutu akarumanian adato au akuha ikapat nagyang kutu paman na laki niyan o di na paman na pagarinian au dhu mahramin mina uli nagyang kutu mahram apaman na piya kayo wagamatan wa Islam. Kailangan na subai na apaman na adna mahram yan sagyang kutu kaplalakaw niya. Di ka pa kayo mga di pa narisarig. Apaman nagyang kutu asukarumang au di naso wata akabubay au di naso apaman na bubay ka. Aya miyali yung nabitan wa Muhammad na basta subay na playalayag na aya paman na pakaunuton na suama yan wata yan sukaruman yan, abu suayamanan yan na pagarin yan, nakin yan. Ay apa na ikadwa katru nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amya panutun. Sagyang kutu paman na sakata wa mama. Alladhi qala apitru yan si nabitan wa Muhammad. Atiya na inna imraati kharajat haja. Mata na tigan hay Rasulullah. Asukarumakan nalumiyalakaw skanian apaghaj kanian. Nasakan natigyan nakarumanian namini surat aku atigian penjihad aku sagyang kutu katidawa agazwati kada dan yang saya malam yang tunai ni katidawa yang kutu akia penunan yang si nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya ini aya pitur unu nabitan wa Muhammad atigian na intalik fahajja ma'aha natigyan na awaka saya na paman na tunugang atigyan so karumang ka audi na paman na lalakaw ka apadekaso karumang ka atigun nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naman ito paman na masaw to kailangan wagamatan wa Islam so mga mama paman na makipenjid makipmunuay na paman na sunabitan wa Muhammad na tigyan sa gyang utasaka tawa mama atigyan na awaka sayaden kapaman na ayang ka unuti so karumang ka kapaman na lalakaw kanwadu paman na kay importante agyang kutua paman na subay na din ke pa kayo bas kanyan lalakaw inuntana adna mahram yan tigo mga ulama fa idha hajat binuni mahramin fa hajjuha sahih wa takunu athima gi kokuman tanudan tanu agyang kaya kokuman para paman na madagyang kutua mga pangisitano tigo mga ulama upama ko subay na maghaj ada mahram yan na suhajyan na korek. Kau tu adna bayan lumiyala ka wada mahramian miyunot sa sayk. Apaman adna mga bubayro na kaunutan yan adna jamaah grupo mga bayam ya kaunuton. Apaman adini yang pedsi karumanian, dini yang pedsi amaian, dini yang pedsi watayan, dini yang pedsi pagarinian na mama. Lumiyala ka sekanian na korek kedna gyang kutua hajian. Miya korek kedno to. Ogay dati ko mga ulama na miya balis kanian na atima madudusas kanian. Anto na madudusa kagi miya supakyan nagyang kutua paman na kabaya unabitan wa Muhammad kabaya wagamatan wa Islam asubaina kailangan sa gyang kutua kaplalakaw niyan na adna mahram yan. Sama nuto na madudusas kanian din na kailangan niya na mapanganin niya no taubat sa iku Allah mapamanganin niya na rila sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Sama nuto na miya sembagag gyang kutua mga pangisitano anto na ikesu au ba iya paman na lumiyalakaw adaun sumahram yan nagyang kutua kaya lalakaw niyan na korikad no to ugaid na madudusas kaniyan sa gyang kutua paman na kaya lalakaw niyan na kailangan sa gyang kutua ba yan umyalakaw adaun sumahram yan
na makatubat sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Mapamanganin yan, arila sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Sama na ito na miyagwatan, wagyan ko ito mas'ala ikapat. Mas'ala ikapat, aginan sa mga syarat, aginan ko ito. Sama na ito na ayang malalambar ang katano na dua-dua. So mas'ala ikalima, agus so mas'ala ika-6. Ayang mas'ala ikalima, nagyan ko ito ako kuman ng umrah aguan ito na idalilian. Paman na pagusay na ya, agyang kaya muallif, agyang kaya ulama, agyang ko ito kukuman, agyang ko ito umrah. Yang ko tanong, agyang ko ito kukuman ng hajj. Ayap man na pagusay yung tanong, agyang kaya kukuman ng umrah. Tigong mga ulama, atajibul umratu alal mustati marratan wahidatan fil umr. Lagi dia naman buwas umrah na may papaliugad sa giyang ko ito ang makagugawon sa marratan wahidan sa makaisasi ko tinday humor. Lagi no to hajj. Yung ito kaya pag-isiya kaya saya tanuron, apa man yan na makaisasi ko tinday humor sa ko makagugawon. Aya dalil lagi ang ko ito akatiro Allah subhanahu wa ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tarot to paniyo, agugan na paniyo, agyang ko ito hajja gus umrah sa para bus iku Allah uli naraku Allah subhanahu wa ta'ala. Naguaya dalil sa hadith, nagyang ko ito akatiro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si iku Aisha. Lama saalathu, guwane ko pakaisaan yan. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama no to na si Aisha, darudo pa nabitan wa Muhammad na piyakaisaan yan. So nabitan wa Muhammad atigan hal alan nisa'i jihad. Ya Rasulullah, ino sumanga bai adna jihadiran. Kagi paman na so jihad na para buwan na sa ikong mga dato. Giyang kung ito akadipin na kuwagama, kapiking buno ay kapiking jihad, kapiking perang na para kung mga dato. Anto na tigyan nila kami ron na mga bubay. Hal alan nisa'i jihad, inos kami ang mga bubay adna jihadami. Na ay inisumang unabitan wa Muhammad sa iku Aisha, na tigyan na naam, alayhin na jihadun la kitala fi. Uwayat tigyan. Adna tigyan na pararakan wa jihad, akna ba kapiking buno ay. Karena baka peki perang aginan suhajagu umrah gina nati gunabitan wa Muhammad suhajagu umrah sama nutun aya jihad mga bai naginan suhajagu umrah agu sukater unabitan wa Muhammad siku Abi Razin kagi mambukus isanian sunabitan wa Muhammad so Abi Razin am yakaw maskanya siku nabitan wa Muhammad sahaba ini am yakaw mas siku nabitan wa Muhammad na ini isanian sunabitan wa Muhammad atigan na an abahu la yastati'ul hajj hayatigin Muhammad Nabi nasuama akan nadiskan yan na pagkagaga ubaskan yan maghaja udi pagkagaga uba maka umrah apa man na masasakit udi na lagyan kaya ama urazin na kapakaya tinitan wa lokas tigo nabitan wa Muhammad qal hajja an abika wa'tamir tigo nabitan wa Muhammad panay kan nakabudin suam aka udi na paghajin ka tigin suam aka nagwayamanan yan na pagumra na kasuama ka. Sama nuto, na so umra agu suhaj na pagalindin na ya paliugat. Ako kuman yan si ikwagamatan o Islam na makaisay sabod na ya si iko tanda ya umor. Suhaj, na inalo yung mga ulama talawaro ko niyan. Ay sa umra, prilaya ko niyan. Sa umra, na inalo yung mga ulama tigyan na talawaro ko niyan. Paganayaro ko niyan na al-ihram. Yang kung tatigtan wakang makapaniat, apaman na makaw makasamikat, na plabay ka, nagyuti paganay apaman na rukunian, ikadua arukunian na suat tawaf, apaman nagyang kung tuwakat tawaf, na ikatalo nagyan ng sukasai, as-sa'i bayna Safa wal Marwa. Biya kalubod-lubod sa umrah, kapag kaya paman na urasbu, yung kung takapakaw mga sa Baitullah, na udi madakalatauro, na kapag kaya mapasad ka sa 3 oras, 4 oras, 5 oras. Uway, sagyan ko tapaman na kaptuwaf ka, gugyan ko tuwa kap sa iga. Ay mulimpusan, pugusayin tanwa masala, nagyan ko tuwa mawakitul hajji wal umrah. Anto na oras, anto na masa, agyan ko tuwa kapag hajj, agu kapag umrah. Kagi may aloy tanong, nagyan ka iya hajj, natigtanwa, fi waqtin maksus. Apaman na mapapantuwa, agyan ko tuwa, oras yan. Tigo mga ulama al-mikatu luga huwa al-had. Ayap betuan sa mikat kuluga nagina su hajj gina su tigtan wa tamana boundary tamana
wa syar'an huwa mawdi'ul ibadati aw zamaniha fatanqasimu al mawaqitu ila zamaniyah wa makaniyah. Sisa syara' natigu mga ulama ayap metuan samikat naginan sudarpa aruntano penggelebak agian ko tua simba. Aruntano penggelebak agian ko tua simba. Au zamaniha udi naginan sumikat aginan su matatendu seurasian. Sama nutu na paman na sumikat na adna betuan samikat makani ada repa nagu adem penamikat paman ya na uras. Adna mikat uras. Aya lagi dagian ka iya paman namikat ada repa nagian nan suayamanan yan na mga mikat absegedan tanu sagian ko tua paman na kapsung tanu sa Baitullah. Lagi dagian ka iya Madinah na ayam mikatian dagian kaya Zulhulaifah paman aku saytanu busagian kaya pemagu saytanu. Tigu mga ulama giang kana namikat na kedua dua begi saya mananian na zamaniya mikat apaman na mga masa udi na oras wa makaniya na ikadua apaman na beudanian dagian ko tu adarpa makaniya wa zamaniya mga oras ago ayamanan yan na darpa. Yang ko tuwa tigong mga ulama makapantagun sa giyang ko tuwa mawakit az-zamaniya lil haji wal umrah makapantagun sa iko darpa oras masa amikat sa iko hajjagun sa umrah na tigong mga ulama fal umratu yajuzu adawa fi jami' awqatis sana na sumakapantagun sa iko umrah na kepakai adi magumra sutau seiku api antu na oras seiku saragun. Paman na ada mata tendu orasian. Seiku sulda saragun na paman yan na kepakai na dikau ni magumra. Ini tabunga sa Ramadan, ini tabunga sa umrah, ini tabunga sa Rajab, ini tabunga sa paman yan na Zulqa'dah, uli na antu na asa na paman na ulan-ulan na kaya paghaj ka, kaya pagumra ka. Sama nuto nada mata tendu uras agian ko tu umrah san saka pagumrah agian ko tu tau. Subman sumakapan tagun sagian ko tu haj natigu mga ulama asu haj na falahu asyuru ma'lumat adna mga ulan-ulan na mapapanto. Adi ke pakai agian ko tu paman nakanggeleb kasi ko haj inunta na mau magian ko tu oras. Yutu sukagi ya pegusain tanu wa ta'riful haj ko syara atigitan wa fi makanin maksus adna fi waqtin maksus adna mga oras mapapantu atigitano na tigong mga ulama adi kepakai agiang kutu adi kang gelebakaw tau sa agiang kutu haj inunta na mau maagiang kutu orasyan aya dalil agiang kutu kater wallah al hajj ashhurun ma'lumat su haj na adna mga ulan-ulan mapapanto anto nagiang kaya ulan-ulan na aya tigong mga ulama ulan-ulan yan na Syawal wa Zulqa'dah wa Zulhijjah telu ulan na yan ayamanan yan na sa ipungko Syawal namiyaw maso ayamanan yan na kapag haj aguso Zulqa'dah aguso Zulhijjah yan kaya Syawal na uriyan na ya o Ramadan uriyan na ya o Ramadan Syawal Zulqa'dah Zulhijjah sama nuto na ayamikat zamaniya o haj na telu ulan Syawal Zulqa'dah Zulhijjah. Nah tanudan tanu wagi yang kaya paman na mikat zamaniya. Sibman siku mga mikat al-makaniya lil haji wal umrah. Paman ayap manakun tanu nagyang ko to mga dar pa amikat. Teman atig tanu bau diri amikat o din adar pa amikat siku hajagu sa umrah. Tigo mga ulama agyang kanan amikat adar pa فهي الحدود التي لا يجوز للحج والموتن أن يتجاوزها إلا بإحرام. Gidan sa mga temana udina mga derpa adi kepakai seiku paghaj anta aka su pagumrah aban yan utul lepasa inunta na paman na makapagihram sekanian inunta na miyaka peniat sekanian ayaman niya na lagi dia na upamago sika sa Madinah na di kepakai ubang lepas Azul Hulaifa apaman na deka mikat away kailangan na sutaw na paman na pagkasungskan yan din sa mikat. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini pangdunian. O di na piya karayagi nagyang kutu mga mikat umanidar pa. Sagyang kutu hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala. Tigu nabitan wa Muhammad o di nagyang gaya hadith Ibn Abbas
Natiga na waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati Dhul Hulaifa wa li ahli Syam al-Juhfa wa li ahli Najd Qarna al-Manazil wa li ahli al-Yaman Lamlam hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman arada al-hajj wal umrah wa man kana duna dhalika fa bin haythu ansha'a hatta ahla Makkah min Makkah. Ayaman naging kaya katulong Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tigina tindo o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O di na inibigay o Nabi Tanwa Muhammad naging kuto mikat o mga tao sa Madina sa ayamikat iran na Dhul Hulaifa. So ayaman na niyan na miya makapaghaj nakatawan nila naging kana na mikat sa Madina. So lang-ulang uno ka dito no makapupuon sa paman na Pilipinas na naupama ko siisiran ng makapsulingga na sa Madina na siisiran ng makapmikat sa Dhul Hulaifa. Sama no na lang-ulanguan o tao as makapun sa Madina o di na sa mga tao sa Madina na ayami katiran na yang kaya Dhul Hulaifa. Wali ahli Syam al-Juhfa. Sugman sa mga tao as isiran makapupuon sa Syam. Ayaman na niya nagyang aya Syam, nagyang aya Syria o di nagyang kana ng mga derpa asal matatagu melilibot sa giyang kana na paman na Syam na ayami katiran mamuna giyang kaya Juhfa, giyang kaya Juhfa. Wali ahli Najd Qarna al-Manazil. Nasugman sa mga tao ang makapupuon sa Najd. Aya Najd na giyang kaya paman na Riyadh o di na sa mga derpa apaman na sana miraramig na Qarna al-Manazil mamua mi katiran. So mga tao sa Yaman, wali ahli Yaman, giyang kaya paman na tigtanwa derpa Yaman na ayami katiran na giyang kaya yalamlam wa giyang kaya yalamlam. Tigo nabitan wa Muhammad ahunna lahunna waliman ata alayhinna min ghairi ahlihinna liman arada al-hajj wal umrah. Giyang kana na tigo nabitan wa Muhammad mi aloy ang mga mikat mga derpa giyang kaya Dhul Hulaifa, giyang kaya Juhfa, ago giyang kaya Qarna al-Manazil, ago giyang kaya yalamlam hunna lahunna narakanan atigyan o mga tawa kiderpaon. Apaman na umanidar pa nasangkan umakapmikat at tigo Nabi Tanwa Muhammad. Waliman ata alayhin na agus mga tawa saan pagkaukit. Kagiyan ng mga darpa ada matendo Nabi Tanwa Muhammad. Natingin na mga tawa saan pagkaukit nagina naman buat tigo Nabi Tanwa Muhammad paman na may katiran min gairi ahlihin api apandisiran tao sa giyang kutu adarpa. Kung mga tawa paman na makaniniat apaghaja kung makapagumra at tigo Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So man at tigo Nabi Tanwa Muhammad so mga tawa paman na di sana seged o gini na paman na dasan maalo yagyang kutu adar pairan na sadin sadar pairan narusiran makapagihram sadin sadar pairan narusiran din makapagihram at tigo Nabi Tanwa Muhammad ay lagi diyan na so mga tao sa Makkah nasisiran din makapmikat sa Makkah o di na so mga tao sa Jeddah narusiran din makapmikat sa Jeddah kagi paman na da maalo yagyang kutu andi mikatiran yuto tigo Nabi Tanwa Muhammad atiga na waman kana duna dhalika famin haythu ansha sadin sa tawa da maalu yaging utwa may katiran kudar pairan na sadin sa kepunan nira na tigo Nabi Tanwa Muhammad na gitu dini ayamanan yan na may katiran tigo Nabi Tanwa Muhammad kata ya tinudan tanwa ya kakukuman na ya tigo mga ulama man ta'adda hadhil mawaqiti biduni ihramin wajaba alayhi ruju ilayha in amkan sa tawa makalepas lepas niya naging kutwa mga mikata mi alu itano bidun ihram das kanian magapag-ihram das kanian makaniat das kanian pamanyan na makaniat sa giyang kutu ami aluitan wa mikat wajaba alaihi rujuna mini paliugatu na giyang kutu kakasuyan maka pagkakasuy sa giyang kutu ami katami aluitan in amkana amay mambu at tigo mga ulama mapaparo wa ilam yatamakan min arju fa alaihi fidya na amay ka di kepar ubas kanian na paman na kasoy ubas kanian na kasoy na makapidyas kanian. Kauto sadin sa tao paghajudi na pagumrah. Ayamanan yan na miya lepas yan naging kuto mga pikat ami aluitano dadas kanian belingan. Kagidas kanian makapagihram dan belingan sa giyang kuto amikat dati mga ulama makapidya. Anto na petur una pidya. Aya petur una pidya tigo mga ulama wahiya satun yazbahu fi Makkah kambing ayam apaman yan na sumbel inagyang kuto tawa das kanian mikat o di na das kanian kasu sa mikat asin yan to sumbeli agyang kutwa kambing sa Makkah aya sumbeli yan na nadar panagyang kaya Makkah nanto na ikidian yan sa agyang kutwa kambing apaman na sumbelian
iwazzi'uha ala masakinil haram na bagi-bagi niyan to anta ka paman na ipamagay niyan sa ko mga tawa mga miskin sa al-haram sa Makkah kauto gitu betul sa pidya tanudan tanu aya pidya nagina suaya manan niya na kambing apa man na sumbel inagian ko tua tawa mial pasiran amikat na dasiran na peto na masumbel iran nagian ko tua paman na pamamagayran sa gian ko tua mga miskin sa Makkah al-Mukarramah. Tigo mga ulama amma man kanat manazilum duna al-mawaqit so tigil so mga tao sudara pairan nada maalin sa gian ko tua amikat fa innahum yuhrimuna min amakinihim na aya kapakapagira magian ko tua mga tao na sidin ko mga dara pairan. Sigtan wa sa Makkah na sin sa Makkah so mga taga Jeddah na sa Jeddah sabab sa gian ko tua katru nabi tan wa Muhammad wa man kana duna zalika fa min haythu ansha. Pamana so tawa ada maalu gian ko tua dara pairan sa gian ko tua amikat nana pamana sisiran dan maka pergi haram sagian ko tu ada rapairan balasan tanu Allah subhanahu wa taala sagian ka iya pamanna kaya pakasenggi tanu sauras pengenin tanu sik Allah subhanahu wa taala asyabutan wagian ka iya usaya nagian ka iya haj penalamatan uskanu sagian ko tu paman ada tanu kapakan derai ada di kapakan derai non balasan tanu Allah subhanahu wa taala sa madakala mapia dagu taufikan tanu Allah subhanahu wa taala sa mapia paman na penggelebakan sa giyang kaya paman na katatagutan sa dunia sa lagi dumambu na penalamatan na kanagiyang kaya lang na mga bangsa tano mga pagariakan si Itanuiran di pamakinaga sa giyang kaya live perumanan tano bu giyang kaya paman na kapagusay tano na ad na mga pakaisa saya inayno ka ipagpusta ka mo sa mga pakaisa na pagansarani wagiyang kuto pakaisa kapakaya i-commenti o sa baba anta ka banyo na paman na pag private message sa giyang kaya page tan o di na sa giyang ko to account akan sang kaya FB dahil ka sa katanwa tataw saya na ay manan yan ako pa kaya di kanura kandi mangingisa ako pa man ako pa kaya pagis ang uskan di tanong pakalilipatan na paman na ipag-share tan ako ipag-like tan wag yang kaya mga usayan tan ka para kiraot sa giyang ko to ang mga tawa kebayaon na mamakinag ago maganan balasan tanu Allah saya tanu utuman agyang kaya usayan tanu tunay ni salamu uskano pakarod pakadum na karkan salam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh upama ko si tanu tiyan ko magrib na dan mala kayo nayno kaso ikadua man na pag-usayin tanu asu albab at-thani na naipagpost tanubo pamanian na giyang kaiya bab at-thani na giya sa mga rukun hajj agus sa mga wajibatian na kailangan naman buaya pagandadtan insyaallah nagiyay paman na ikadu at tapiktan wa giyang kay albab at-thani fi arkanil hajji wa wajibatihi saya tanubo taman assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh